Hai guys, Kapten Andi Firsa lagi di Bridgestone. Letaknya ada di Pantai Tanjung Bayang, Makassar. Nah, kalian gak boleh skip dulu ya video Andi Firsa, karena Andi Firsa mau ngajak kalian berwisata pantai. Yuk kita lihat, check it out. Oke guys, sampai di sini dulu ya video Andi Firsa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time. Thanks for watching.